Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Изет Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Үй бүлөдө чырлар болот экенин биз айтпасак да белгилүү болуш керек. Көп учурда мындай араздашуулар жөнөкөй гана түшүнбөстүктөн келип чыгып, эки тарап бири-бирине жаман сөз айтышып тим болушат. Тилекке каршы бардык эле окуялар мынтип аяктай бербейт. Чоң кичинесине же кичинеси чоңуна кол көтөргөн учурлар да бар. Биз үй бүлөлүк чырга кийлигишпейбиз, бирок алардын арасынан одоно кеткендерин сабак катары айтып бермекчибиз. Здорово, мужик. Фото. Чоң ишти бүтүрүп койгондой басып келаткан жаш баланын аты Александр ашып кетсе, мындан 1 саат мурда эле үйдөгү карындашы менен өз энесинин эжесин сабаган. Иди на. Козёл. Дай воды. Воды, вот там воды, идем. Пойдем. Все, хочешь, брат? Иди нахуй, козёл. Ничего не делал. Ничего не делали? Ничего не делал. Не избивали своих родственников? Ничего не делал. Вот у них спросите. Я у них уже спросил, вас за что задержали? Вот передо мной спросите. Вас за что задержали? Ни за что. С одной милиции вышел домой и в другую попал. На меня вот глаголят. Вот. Руки на мне режут. Это значит, сам себе сделал. Вот она мне лично делала. Я вышел с одной милиции в другую как домой. какая девушка могла одолеть вас? Нифига. Да вы ее вон спросите лучше. Нифига себе. Она нас с вертушки бьет. Это что, нормально дома? То есть не вы их, а она вас избивает, да, каждый раз? Она избивает. Братан аж в больницу попал. Она избила его. Да, избила, она в больницу попала. Я чё? Вам самому не смешно? Смешно, потому что меня вот такая вот девочка бьет. Александр эмне кыларын билбей 15 жашар кызга баарын илип коеюн деди окшойт. Элдин баарын акылсыз элестетип алганбы, иши кылып, бул интермедиясы окшошпой калды. Бирок бул сөзүнө экинчи тарап болсун үчүн кыздын өзүн да сөзгө тарттык. 15 жашар кыз классташтарын билип калбасын деп жашыруун гана айтып берүүгө макул болду. Длится это с 2014 года. Он регулярно приходит домой пьяный. Мы с ним уже, он бил меня много раз. 2-3 раза где-то бил. Но до такого не доходило. Он бьет сильно по лицу. Вот сегодня он завалил меня на землю и пинал ногами. А зачем объяснил? Зачем он это делал? Он сказал, что я написала на него заявление, хотя я написала заявление, потому что пропал его телефон. Он сказал, я хотела вообще как лучше, а не так, чтобы на него писать. Вот расскажите вообще, как он оказался с вами, сколько он уже проживает вместе с вами? С 2014 года они с моим дядей родным приехали с Токмака, так как там у них закончилась работа. И он сказал, что я поживу пока у вас, не буду снимать квартиру, поживу у вас, чтобы сэкономить деньги, чтобы потом съехать от вас. Но съезжать он не собирался. Он был сначала спокойным, потом он каждый день пьет, у него что-то там с умом, сдвиги какие-то. Он поднимает руку на меня, на мою бабушку, на дядю. Он регулярно нас материт. Окуяга жарык төгүүдөн кыздын жабыркаган чоң энеси да баш тарткан жок. Айтымында Александр арак ичкен күндөрү үйдө сөзсүз жаңжал чыгат. Он зашел и давай на нее орать. Я говорю, ты что кричишь? Я говорю, почему ты кричишь-то? Вот такой матами там и всякое разное, и того сюда. Так, говорю, ты что на меня-то кричишь? Я говорю, ты что, действительно, ты ее позвал, ты зачем это самое? Я тебе сколько раз говорила, ты пьяный, не ходи, не шатайся, говорю, ты зачем, говорю, ушел?
И вот такое вот ты это самое, еще схватил и ее, говорю, это, зачем ты ее потащил, говорю, ну так вот. И вот он тут начал нам вытворять. Он кинулся на нее, это самое, давай ее, это самое, сначала толкнул, но она тоже его толкнула там, и что, ну он ее давай пинать, там схватил ее, и это самое, и давай по лицу. Ну, по лицу ее там бил, потом она, ну, там сидела около кровати, там место высадилось. На вас руки поднимал? Ну вот я-то встала, у меня ноги-то больные, я встала, ну так вот, да, хотела его оттолкнуть, чтобы он ее не трогал-то. Я говорю, ты что делаешь? Я говорю, я сейчас говорю, пойду, говорю, соседей позову, говорю, вот это вот, это. И он меня как толканул, а что меня толкать-то, я ноги-то не держу. Вы пьяный-то каждый день приходит. Ну вот там начинает скандалить туда-сюда, ну успокаиваться начинает. Көрсө бала арак ичип көчөдө жүрүп белгисиз бирөөлөр менен уруша кетип чөнтөк телефон алдырып ийет. Бирок ал телефон карындашына акатталгандыктан аны алып милицияга барып арыз жазышат. Бирок жолдон келатып ага ызычуусун салып эмнегедир урушуп баштайт. Анан экөөнүн урушуп жатканын көргөн улгайган киши ортого түшөм деп өзү да жабыркайт. Айтсак Александр карындашына бул улгайган киши дагы биригип алып аны сабат деп көрөт. Меня тетя взяла вот ножиком резала. Да, вот ей надо по старости. Вот ей под старости, она говорит, я на себя ничего не возьму. Она На. еле ходит, какой ей с ножом бегать, господи. Вот ей делать-то нечего. Вот было. старая клюшка будет за тобой бегать, да? Убивать тебя. Да, да. Тебе самому не смешно, блин, а? Да он пусть лучше. Сначала я видит. тебя убиваю, я какой-то там мясоруб. Сначала потом мама, да, тебя убивает? Да, мамка меня убила. Пусть напишет сначала заявление, а потом вот расскажет за вот это. Это она сделала. Все, до свидания. Эжеси менен карындашына баарын шылтап койгондон пайда чыкпайт деп ойлоду. Айтор башка амалын ойлоп баштады. Өзүнө кол салуу аракетин көрсөмбү деди окшойт. А если я себе, ну, что-нибудь поврежу на себе, помимо вот этого, что со мной будет или кому-то будет? Если вы с собой что-то сделаете, Да. У него здесь коленки разбиты. это только вам решать. Ну, вам решать, Больно вам, ну, наверное, будет. мне это не страшно. Кандай аракетин көрбөсүн Александр бул күнү суудан кургак чыгып кете алган жок. Андан таяк жеген бир туугандары арыздарын жазып үйлөрүнө кетишсе, бейбаш шаардык милиция бөлүмүндө кала берди. Бул биз кызмат кылып жүргөн учурда чакыруу түшкөн 102ден бир кызды уруп атат деп. Биз барган маалда маалымат такталып, Александр аттуу жигит орус улутундагы бала 15 жашар кызды Регина деген кызды сабап уруп салыптыр. Ошонун арыз менен кайрылды, анан Регинанын мамасы. Ошо арыздын негизинде Александр аттуу жигитти алып келип 3-көңгө тапшырдык, Ленинск районуна. Силер барганда андай ызычы салып атыптыр уюнда. Биз барган маалда Александр деген жигит мас абалда экен, үйүндө ызычы салып, үйүнүн баарын тең талкалап, үйүндө, короче, тынчтык бербей атыптыр да. Кайнесин сабаган болот ушул. Нет, ребят, это неправильно. Это неправильно, это все ложь. Что, не имею права своего ребенка увидеть? Я ее трогом не трогал. Есть свидетели? Вообще, я ее не трогал. Клянусь Аллахом, я ее пальцем не трогал. Я не знаю, у меня $1200 пропало. Бильбемин, у меня $1200 пропало, и я не знаю. Вот у меня $1200 пропало. И вы кого вините сейчас? Я не знаю, кого винить. Там так получилось, то, что вот и сотрудники там были, и вот. Вот. У меня сестра выслала $1200. И у меня вот остались вот эти деньги, получается, вот. Бул бала болсо болжол менен кайнесине кол көтөргөн. Келинчегинин ата-энесине түнкүсүн мас абалда келип, ортодо уруш чыгып, анан билеги күчтүү бирди жигат болгон. Вот. Я не знаю, вот. Аялы менен барып тур. Там вот.
Кайненесине барып баланы өлтүрөм деп бычак алып, баланы өзүнүн Андай болгон беш айлык эмес. Андай болгон эмес. Сословка не сослов. Кайненесин айтып боюнча Это неправда. Негизи бул бала учурда келинчеги менен чогуу турбайт экен. Өзү Дубайда иштеп, жакында эле келиптир. Анан ичип алып, кызымды көрөм деп түндө кайненесинин үйүнө барып, ал жактан уруш чыгарат. Анан кайра босогону көздөй узатуу аракети көрүлгөндүктөн ызаланып, бычак менен коркутат. Албетте жүрөгү түшкөн үй тургундары анан милиция чакырышып, ордуна жол кайгылуу милициясы келет. Мынтип мастыгына салып кылып алган түшүнгөнбү Айтор буга чейин эч нерсе болгон эмес деп жаткан бала бат эле анан кайненесине арыз жазба деп жалдырайт. Пишите, что вы ничего, я уеду, я не буду против вас ничего. Не пишите. Ничего не имею. Давай, виноват. Да, Нет, мы не говорим, что вы виноваты или она виновата. Мы не знаем, кто виноват сейчас в данный момент. Это следствие будет говорить сейчас. Мы просто в данный момент материал сиз жазасыз, тигеже жазат, документин беребиз. Анан ошол жерден айтып беребиз. это вы сейчас так говорите, вы потом возьмете просто и Она так и будет. Так и будет. Так же нельзя делать. Это моя жена, это мой Всё, ребенок, там, моя тетя. Там разберемся. Сейчас не надо мени жабып коесуңар, анда жаппайт эч кимче. Хорошо? Сейчас молча, спокойно постой, а то ойлоп калат мас деп. Акыры бала дагы эмнеге кайненеси менен араздашып жүргөнүн айтып бермей болду. Ичинде таарыныч бар экени ошондо аныкталды. Я вот так вот вам скажу, моя теща, да, вот кайненем, она просто злится, то, что моя мама не принимает ее дочку, то бишь мою жену. Вот так. А вы с женой в разводе или вместе живете? Она любит меня, я тоже ее люблю. Вы официально женаты? Ну, у нас ребенок есть, мы неофициально, получается, гражданским браком. Сколько вам лет? Мне 26, по-моему. А жене? 25. Ну, я в Дубаях работал сам. Я приехал, а кайненем, вот она просто злится из-за того, что моя мама не принимает ее дочку. Она хочет мне отомстить там каким-то образом. Руслан. Жол кайгылуу милициясынын түнкү иши бул түнү каныкыдай эле башталган. Тоскондордун баары токтоп берип, документтерин көрсөтүп, толугу кетип, толук эмесине административдик протокол түзүлүп. Бирок бул иш чаралар көпкө узаган жок. Катуу ылдамдыкта Subaru үлгүсүндөгү унаа баш ийбей качып кетүү аракетин көрүп, жолду ораткан чоочун унаалардын жардамы менен токтотулган. Саламатсызбы? Милиция аға сержант Бакиров. Почему без номера машина? Алар бизге содействие кылып атат, эжеке канча машина качып жүрөбүз. Шаарды кыдырыптын артыбыздан. Без номера машина изнасиловала девчонок, понимаете? Кечиресиз, сиз токтоткондо мына камерада барды го. Токтоткондо баш ийбей. Без машины, без номеров, эмне үчүн кол Кайсы без машина, без номера? А десе келбейди без номеров, правильно? Турат. Вот именно, почему он, кто он такой? Сиз биринчи өзүңүздүн документтериңизди бересизчи бизге? Камеру уберите, пожалуйста. Это специально, эжеке. Бизде рейд болуп атат. МТСтен түбү кайгыл бар. Токтоп койбойбуз анан, бир татына коелу. Токтоп койсоң, пусть он уберет. Сиз тетки жактан токтотконбуз, гоюндан туурабы? Ооба. Документтерди бериңиз. Хорошо. Так. Есеналиева Нурзат Турдубековна 1979-жылы туулган. Айткан шылтоосу ушул болду. Жашы 40-ка чукулдап калган эжебиздин айтуусунда белгисиздер кыздарды жолдон мынтип токтотуп алып зордуктап жатыптыр. Бул маалыматты кайдан алганын айта албайбыз, анткени уккандай эмеспиз. Эжеке, сиз не сопротивление кылып атасыз, эжеке? А сен эмнеге Мен кулучту алып атам, сиз айдап качкан Качан мени чалып атасың? Мен качан качып атам мен сага? Айтып атпайсызбы? Менин жолдошум. Камеру убери. Убери камеру, говорю. Камераны төлөйсүз. Мен чапканым жок, мен сизден күлүш сурап атам. Мени сурап атасың. Кандай? Потому что я боюсь. Почему? Сиз ичип алып кандай Мен ичкен жокмун. Докажи сначала. Азыр наркология кара сизден расстояниядан уруп атат. Хорошо, пойдем. Хорошо, отуруңуз. Пойдем. Давай ключ. Жок, Мен айдайм, отур мен аркама. Сиз деген. Сен өлтүрүп койбойм да. Сиз деген жолдун канча жолу нарушение кылып жатасыз? Почему? Потому что мен эмне корком? Без номер коюп атасыңар. Патрулька менен сизди токтотуп атабыз. Ал деген содействие көчөдөгү машиналар, көчөдөгү машиналар сизди аркаңыздан канча машина келди? Потому что силер андан жаман киши уруп кеткенде 100 сом үчүн кое бересиңер постоянно. Хорошо. Вы гаишник, сотрудники не работаете. Эми өз ордуна менин иштери боюнча 100 сом. Мен чего айдаган жокмун, во-первых. Вы сами гаишник в пьяном состоянии вообще
жумушта иштейсиңер, я могу доказать это. Докажите. Мне видео есть, между прочим. Эжекебиз айтып жаткан видеону биз дагы көчүрмөсүн сурап көрдүк. Бирок бербейм деп койду. Ушул күнгө чейин өзү дагы эч жакка аны чыгарбай койду. Бирок кеп анда дагы эмес. Эжебиздин баш ийбегенде. Айтсак өзүнүн айтуусу боюнча жолдошу да ички иштер органдарында кызматкер. Жолдошуңуз каякта иштейт? Сотрудник деп атасызбы? Жолдошуңузду подставлять этип атасыз сиз өзүңүз. Билесизби ушуну? Анткени алар сабак окшогондо. Сен толтурда. Сабак окшогондо. Сенин башыңан 3-4 аялың бар да ошондой эле да. Кокой 3-4 аялы. Келиңиз отуруңуз эчке. Каяка отуруңуз? Мен өзүм ордума отурам. Жок, сиз деген Мен эмне өзүм бузуп атасыз. Канча машинам эмне үчүн жылдамдыкта келатасыз? 200 менен келатасыз, туурабы? Канча киши бизге жардам берип машинага отуруп алдап эле мына бул астына отурат, тиги жакка отурат. Машинадан акырын сүйлөшкүлөр. Эмне деп алтайсың керек мен? Отуруңуз наркологияга. Жок, эми машинадан отуруп сүйлөшпөйсүзбү деп атам. Кийин отуруңуз наркологияга. Жок, ал 3-4 аялдарын деген машинадан отуруп айтыңыз эми, өзүңүздү определять ете бербей келиңиз отуруңуз бул жакка. Определяться не буду, потому что кто я такая, никто не знает, правильно же? Я не Может, знаю. я үстүнө заказ берем, актан билесиң. Тартип сакчылар Нурзат эжеге наркологияга барыш керек экенин түшүндүрүүгө бир топ убакыт кетиришти. Ага да макул болбоду. Камера, урви, пожалуйста. Нан таап жейсиң ошондон, проститутка тартпайсың бей, зектер тартпайсың, чөл турган маньяктар тартпайсың бей, колуңан эмне келет? Алың жеткен бизби? Сөгүнбөңүз эчке. Пидорасыңар. Кыргыз эркектер эркек эмессиңер негизи. Жалаптар жоготпойсуңар анда. Маньяктар жоготпойсуңар, эй. Жаш балдар изнасиловать, ошолорду жоготпойсуңар, эй. Буга чейин акча аласыңар деп наразы болуп жаткан эжекебиз айласы кетип, өзү да кайгылуучуларга акча берүү аракетин көрдү. Андан да пайда чыкпай, анан тааныштарына чалып баштады. Андан кийин булар келди машина менен. Машина деген МВД 301 Б. Ала түстөн кийин келип атышпайбы аркаман элесет? Эртеси күнү келди деп коңуз. Жок, через 15 минут. Нурзат эжен чалган кишиси да баарын угуп туруп келбей койду. Мындайды күтпөгөн айдоочу анан өзгөчү менен кайгылуучуларды жайпаган өттү. Ал да колунан келбегенин көрүп, курбусу экөө бирден чылым чегип, ойлонушту да кайра жамандап башташты. Черныйга баш ийесиңер силер. Мен ошону чугуп чыгам. Ты думаешь, что я простая люди? Нет, не об этом дело. Акчасыңар кыйналасыңар, 100 сом, 200 сом деп. Анан номери жок машинаны мени колатып, коркутуп, аркасынан сергелтип. Вы много чего хотите? Нет, я только так оставлю. Мен ойлотасыңар, жөн эле бирөөнү чакырдым. СМБ келет азыр. Карагандар келсин. Анткени коркушат аларды кой. Просто эмеде карышкырды форма жабат дебейсиңби? Эй, биздин ордусда башка киши болсо сен турмак эмессиң, туурабы? Эмнеге? А мен сүйбексиң да чак эле. Мисалы ким болсо? Мисалы черныйлар болот. Аларды кошо тартып жүргөндү көрбөйсүз. Жок, жаным, менин сөзүмдү миңдеген шоферлор поддерживает, между прочим. Эч нерсе жардам бербейт экен түшүндүбү, же каралай бергенден өзү да тажадыбы, же чакыргандары келбей койгондуктанбы, өзү наркологияга барам деп чыкты. Ну рассказывайте, девчата, что вы тут натворили? Что пили? Что пили? Кто там у нас? Кого пили? Бул жактан анан буга чейин ичкен эмесмин деген Нурзат эже ичкенин да мойнуна алды. Андан соң унаасы да тийиштүү жайга жеткирилди. Бирок тынч кеткиси келбеди. Унаасын тапшырып жатып да ар кайсы чийиктерди билмексенге салып койду. Отказ деп коңуз. Колдорум бар, алтын көрсөтмөдү. Анан мен гаишниктер алтындар сураса бербей койдум. А бул камера тараткан бала да алтын сурады. Биздин депутаттарга, чиновниктерге, анча-мынча байларга, черныйларга ал жетпейт никогда биздин, потому что наши журналистов они закопают, убивают дегенде. Это неправда, что? Почему на меня смотришь? И гаишников тоже. Деньги берут. Анан обездердин баарын кучактап алып качышат. Сизди токтоткон жерибиз Свердловский территория эжеке. Так, могул жерге кол коюп койсоңуз. Кайра? Мына, 1-2 жерге кол коюп койсоңуз. Басып туруңуз, яны. Форестер үлгүсүндөгү мына жол эрежесин бузгандыгы боюнча, жолдун аркы бет, берки бетине айдап кетип атканы боюнча
көрүп токтотсок бизге баш ийбей качканга аракет кылдык, биз тоссок токтободу. Машиналар деген бизге жардам берип, топ машина бир аз бизге жардам берип токтотууга жардам кылышты. Токтотуп текшерүү убактысында аял киши 79-жылы төрөлгөн Нурзат аттуу мас экен. Чара көрүлдү, атайын наркология бөлүмүнө алып барып текшерттик. Спирт ичимдиги ичкендигин өзү аныкталды, жана өзү дагы айтты, баса белгилеп. Азыр штрафстоянка алып келип токтотулду, протокол түзүлдү. Баш ийбестик көрсөтүп эми токтоо ар кандай адамдардын атын айтып эми коркутуулар болду. Биздин гаилердин намысына шек келтире турган сөздөрдү айтып атат, бирок өзү аябай мас болгондуктан мас экендигине түшүнүп биз алып келип жаптык, машинасын стоянкага киргизип. Мас виляет туда-сюда, остановили, начал там причина, анан менеген мен мас айдасам болот, анан мындай тиндей. Ясно, без причины, по сути. Просто ехали спокойно. А вы в пьяном виде ездили? Нет, не в пьяном виде. То есть утверждать, что Да, вы нас трезвый, остановили просто, да, окно открыли и документы попросили, да? документы предоставили? Да, документы предоставили, меня с рук выдернули. А наркологию поехать собираетесь? Да, поехать собираемся смело. Бул бала болсо жанына келинчеги менен досторун салып алып, масабалда унаасын башкарып баратып колго түшкөн. Албетте көпчүлүктө эле анын мойнуна эч нерсени албай, мени себеби жок кармап жатышат деп таарынат. Достору болсо бир унадан чыкса да, чоочун кишибиз деп анын сүйлөгөнүн айтып туруп алышат. Вот мы здесь люди, мы проходили и тут... Я сен чогузуң, бунун дозусуң, проходил. Мы проходили, мы же машину 2 часа ночи что делаешь тут, проходишь? Я гуляю. Просто, да? Ну, пожалуйста, идите тогда с своей Нет, мы проходили. Олег, с той стороны. Баке, сейчас... Не-не-не. Дальше гуляй. Как зовут? Музарбек. Музарбек. Пожалуйста, иди своей дорогой тогда. Мы здесь Просто работаем, видишь? я понимаю то, что Ну вы вот, работаете. будь любезен, пожалуйста, я тебя прошу. Я как гражданин. Иди. Вот, ты гражданское свое право исполнил? Исполнил. Все, будь любезен. Я иди еще своей до конца дорогой. не Спасибо исполнил. тебе большое. Я не... Кандай болгон күнү да достору да эч нерсе кыла алышкан жок. Наразы ойдон кала беришти. Ал эми айдоочунун мастыгын такташ үчүн наркологияга алып кетишти. Бирок бала бул жактан да өз өнөрүн көрсөтүп алды. Ак халатчандар берген түтүктөгү затты үйлөгөнүн ордуна ичип алды. Билбей калды го деп экинчисин берсе аны да жутуп алды. Иши кылып 3-чү жолу гана анын ичкендигин аныктоо мүмкүн болду. Ой, а куда вода-то делась? Что вы пили? Что пили? Сок я пил, если честно. А? Я спиртного не пил, у меня жена беременная сейчас. Действительно, если честно. Да я не знаю. Пишите, они сейчас у нас закроют по заявлению. Чем нормально? Ничего даже не имею. Опять выпил он это. Ну что ты пьешь, это Я не кислота? пил. Давайте еще раз. Ну куда надеваешь? Ну что ты на пол Нет. пьешь-то? Давайте еще раз. Ну Я не вот пил, ты я говоришь, не что пил, ты я не пил. трезвый, да? Вот смотри, вот это трезвого, вот это ваше. Разницу в цвете видите? Обесцвечивание происходит на выдыхаемой пары алкоголя. Вы что-то пили спиртное? Что пили, говорите? Я не знаю. Ну как не знаете? Что, детский сад, дыхните. Так, говорите, что пили. Я пил яблочный сок. Ну на яблочный сок так не будет реагировать. Виноградный сок я пил. Ну, парень, ну что, детский Не, мне сад, друг а? принес грузинский виноградный сок. Мастыгы такталган соң гана мас айдоочу досторуна каттырып койгон ачкычын алып чыгып берди. Анан унаасы да тийиштүү жайга жеткирилди. Айтсак буга чейин көчөдө жүргөн чоочун кишимин деп жаткан жалган күбө достору да аркасынан унаасы менен келишти да чыкпай күтүп отурушту. Ал эми Раджапов Кубанычбек Бекназарович унаасын тапшырып берген соң үйгө кете берди. Рахмат. Алып Токонбаева западный направление кетип баратышпыр. Шектүү айдаган вилять этип эки жака мас сыяктуу көрүндү, токтотсок мас экен. Документин бер десек причина бербейм деп айнегин жапканга аракет кылды, бирок убагы менен ачып калдык. Анан өзүм курсантмын, не имеете права мага боло берет деген сөздөр болду. Анысы дагы болбой эле алып барып оформип жеттик.
Кезекте издөөгө алынганда рубрикасы жана мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. Жумалиева Бурул Жанжигитовна 1978 жылы Ысык-Ата районундагы Кызыл-Арык айылында туулган. 2016 жылдын 1 февралында Бишкек шаарындагы Наманган көчөсүнүн 74-үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 165-170 см, арык чырай, көздөрү, чачтары кара, көз айнек тагынат, эс тутум жоготуу жагынан жабыркап келет. Кийген кийимдери көк көйнөк, ак гүлдөрү менен, бутунда кара өтүк, жакасы бар күрөң куртка кийип чыккан. Бурул Жумалиеваны кимде ким көргөн болсо 0555 10 28 72 же Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө 43 28 15 телефон номерине чалып коюңуздар. Жумабеков Ынтымак Жумабекович 1990 жылы Нарын областындагы Атбашы районунда туулган. 2016 жылдын 25 январында Аламедин районундагы Лебединовка айылындагы өзү жашаган үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 165-170 см, арык чырай, чапчак, көзү, чачы кара. Өзгөчө белгилери: оң кулагынын артында тырык бар. Жумабеков Ынтымак Жумабековичти таанып билгендер, көргөндөр болсо 0312 36 35 27, 0553 92 69 26 же 0551 18 13 01 телефонуна чалыңыздар. 2002 жылы туулган Талантбек кызы Жасмин издөөгө салынат. 2016 жылдын 6 февралында Новопавловка айылындагы Алтын Ордо жаңы конушунан чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 160 см тегерегинде, дене түзүлүшү орточо, көзү кара, чачы узун. Кимде ким Талантбек кызы Жасминди билгендер болсо, төмөндөгү телефондорго байланышыңыздар: 0312 45 33 80, 0701 80 13 19 же болбосо 0777 66 72 66. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдаңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.